Presented by Love FM, Insure FM, Launch Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Prophetic. Wait! Samiri's on the bill. I'm losing myself. Boys on the bill. The lyricist Flo Kingstone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Coffee beat the bonnet. Coffee team. Kojon Cancer. Kuru. Tic Tac and Fifi Sailor. Side Lover. Strong Man. Pataparuka 20 is late. Paimuka. Rates. Advanced 40 Ghana cities. And out of the gate, 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples. VIP, 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master. Carnival Bites. Logi Travel and Talk. GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka. Nana body see am fa fidie so dem fa seda emma onmo be jam ne mame obra onmo ne mame sikasa omo be jam omo mbu aroma ne ye party anemo a mo be di djuma ni nyina bi ne ohwere ye honam fam honhom fam ahoden sika dwete kudi alebe lazan ni nyina osre ososo nyankopon se onhye mu nyina na mu na chese bibia etumi enkoyi emfa emamo na ene mu behu kofijima anko na indifferent star ni nyina ne se masibiti ho amna ese so mendi so enka me kope so jam kwai ti ma we mi tru amna ese so mendi so enti obi ahwe ready to be near ebe yi wai sabre yankona yankotwe elkomo menimu asesa mom ni me gro hu mu me meti wa se kofi ase kwa report na wo ho no tiefo mu nyina mo hwe bi wai sabre yankona yenu abema enkodi nkomo sabe yenu abema ne ho ahihia na pa ni nyina se yare bi aba abetoro so a oje ne ho enye ne me ni producer nana agei mensa we ni free bi bia mu enye yi obre papa sada DJ Don Rich aka Asodin ono so ofia ha ona dia fan from mu akon TV so on Facebook ni ekeka ka ho over zufu ano ben why uro twa no kwa chiri kura beba over hey elebe yiro ya susu aro ntitwi kwa chiri ka kra aha ya zufu ano ba no ate ai mu etiri ko wa ubetimi akasa ya from say James Mafo what in fear say 18 obwa by 19 years oh James for mum facha yedu abeme on tiapo James na dwena bibisa 19 de obu sanka ko school anko wie dada na ko school ka nye na nka we ko ma wie school kura sa ka wujina sabre ko wie school ka ran kan fie be se ni nke every min collaborate munyina yaliena hamza ana min collaborate munyina ana hamza na yaliena chuchoma echami sho kulanzo min hukula ana every min collaborate munyina na mate James Mafo na every bar jabi na every bar o ma me no papa we Mamma papa so wanyina me kura ana adakura ba ze kura hu mi kura wan sheme ni kura papa ni onyina me kura ana yale ni papa no ntimi on fa mi ko be kura da ana mamma ni di ma chinchin sa so me on to mi kura every mi kura me munyina ana masuma yare be na how Yaliene chichoni pa hiwono. Alibine how?
and I Roman school morning, Chamisho, and I Obianson, some Muna, I Tower Manis, but it means no me preparing Saunina. No more Jacoya Miss Quata Dini. No, I almost dim coffee. And I is good and soon hear me. And I'm a soon I dance with me soon cry emblem to own your charming show. I'm an toys will be answering. Oh. A charge will be answered. And I'm glad for Glendy Dim Papa and Mammy at them. Say. As I could know one and go baby, my uncle Sonny. Na then abaha. I mean, Bobona, I remember go to me a boy, Mamma go school. Now we are a dark school. When even this, Me fan school. There is a go some year never go school. Me means I Leo. Minima Alisasa. Prophet Joshua and the Tiara on the Sayale. Minima Alisasa. And they say, we won't talk about dear Nabe. I make school. What could you say? Form 2. Form 2, dear Hebe. Make place. Form 2, no, you a JHS Form 2, and your SSS Form 2, and your University Form 2. And I have a good Form 2. I am Form 2. Place. President Colemo and Ampany. Now, sir, Uncle Suku and Rubabia, Uncle Wanimu. Say, Uncle School drew send a jay. Uncle School drew a pieces. Just all cut to us with pieces. Why? Pieces what the umbrella. There is a doctor, I don't my own Omudim Covio Crana, Yalian Suna, Hamsuna, Miseko School Crana, Roma squat, just as yet I did not copamu and I'm the co school more and I know because I necessary Jesus will know a copamu. Ah, Oko Premier and Jesus, Rocopam Jesus for Atali. Say, oh man, I'm new Mujinano. Omoa, baby, Oma could draw. A two or 12. Oko Como, Anna. What left you in ya? Oko Como, Nano Mako. Ah, Casa. Oh, Mukaze, Udi, Madam, Heading, Madam Nika James, Udi, Jesus, wine, say, no Mujin, Jesus, wine. Sir. Ti Oko Ukusha on Crawford Nano Mako Jesus, why? Now, headmaster, friend, say. Friend, several pong. Your brother? Several pong. O headmaster, I don't know. What's that in school, bay? Roma. I will jabby. And now, O headmistress is what they say. Friend, Unimnidi.
Now they say who could GSS ultimate car ABCD. Community. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oh yeah, dear. Over to me, I spell it with spell me J A M E S N A Mafono M A R F O. Oh, Marvel. Nyameti aswati. Bibia be N A Mass and Sumete A Mass. Otimazo. Your mask a cram me. Say 1916 kilometer makan says here. A wood team. Mammy for calculator. Yes, me ya me had the mente masses. My bone kakra. To my for calculator. Na me saw 90 times 2 you say 98 times 2 times 2 90 90 no I would to account. There be 90 90 minu okabu mo say 180 just a plus no net times no na yare no na 90 times 10 say 90 nko ahududu 90 nko ai ahudu edu but me check it dia metimi aka check it 90 or check it James Marfo go so check it Nhyira Ewiase. ebe 450 I have said 50 watch me no say 90 nko ai 10 90 times 10 o say 90 nko 10 ebe 900 James what you mu da hopa yare no afru mofra brem ene ha wa na say unji dru ba bia asa na eba so free also be amodu an boni muni pokron kan kura
po be fin na die dwane bone ni ma and I could hear the near the Bishop. Yeah, basso kumasi krumha. No, yeah. Your bronya na emefa na sa obi sika kase pa Yangas Bayanka say to say now for your search, said you see the rubber and Cassan, so you biodigester and we are top rocks. And a cement be anim a queer faster yen. Program me a bus in Yamebo memory that we ye in a program near Bassum. We are 3D aposty. As I say, be my band 4D aposty, 5D aposty, as I had the crop. And yes, I said, Dino. Said a bay, I walk on 3D, Abasacos 4D. Sa 3D aposty, no see a bachelor. Near such a biodigester, a bin a ben with FMA. Biodigester, Toratana ma, one train, and wash it. Nhyira say bibi begiram say ebebon kwaya fa so ye na ebechero ni Nhyira ye de ye ebechero na bia na otike me number na ye 0244 879355 0244 879355 ya wi eno no ye ba sa kire se de si ye palazzo tekwa no palazzo samna you omunzu se miro ye pa chan okay akoni ya liquid one ensuo nko a samra nim na emom we ne de samra wom a wo de si ne ma hu hia samra bi that is a palace no asa wo de agu enema so na usi na huruba na huru eba wow ye be kire ni asa kire se de si ya shampoo hairdresser for no shampoo a mo use no hairdresser for use no ye be kire ana fa se de si ya conditioner no so ye be kire se de si ya hair conditioner and no so ye hairdresser for no use ene nku ye de straight na ye hair food and no so ye be kire ye ewie no so said you see a certain lotion and also ye bechere ansa na ewie asa kire natural hair food ye bechere ansa na ewie a kire nku e de sra said you see a bar soap samana poma
samena bia te se king soap anya king soap ye de ne amazing bar soap and also e be kire se de si a ye no okay ansa ne wi a kire se de si a ye nkora aduani ana bro friend say Cerelac no kwan ya fa so ye sa nkora aduani we no ye kire sa de we nkwa kro betima ye adiska kese anya asem ketwa and also ye be kire ana fe banana cake and also ye be kire ye de kodu eye cake ye be kire ni nyina no ba so nyame bo a memene da e be ye e wo crop from Church of Pentecost Central ye wi ase ne si ye donut and also ye be kire afese de si ye fresh yogurt afe pizza afese de si ye soya drink ye ne soya beans yanka say ye be kire se de si obesi ye be drink a Christmas yi onko no ne ma bia hye wafu ye ma manfo ba ufia wanka se wade sa soya beans bi wode aye drink aka se de asifie asa wo sa enipa no okay me number ni say 0244 879355 0244 879355 afese de si aye air fresher ya yetibi di bi sheka mu me pa chan ni nyina wo kire ye be kire ni nyina Christmas yi ye de mama for de akwakodi bronya tina ne mama akomako 25 ene ye che ye wi ase de si aye david ye wi ase de si aye after wash wasi ne ma wi ade de samfrum okay e be kire ansa ne wi a kire se de si aye okọ hairdresser na sa okọ baba no kokọ yi utiri a wa yi uti awi adure de fa ase no se be ya ensa emma bia ma utiri ase menya bia kapde ye me de hu eno se ye be kire se de si a ye no ansa ne wi so a ya kire se de si kuma dada ana fei abrobe drink ne nya natural one abrobe ya chinchimi bi pineapple drink ana fei cola drink ana fei ginger drink ene mama akomako aduonu no 25 ene nya me ya aduma memere de wo ya ye de chem na aduma mako 25 na ho kan nyina ye 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis 2 million sikadadanum ene o be sua aduma mako 25 sa 200 Ghana cedis ye be ma certificate ye be ma manual room ene aduma 25 no so nye ye ne ye be ye di bia practicals okay ye bia practicals ene ma ya boss 25 no mo na mo ba betena ase na mo de mo nsa aba be ye aduma no enu ti se bia wo suisa wo pa adwuma bia no makoba bia kosua adwuma ye kan ho ase bi obi abu wafa so ye bu fa so kra duro kra ye di ku toilet mi kra ma no frase a ese ne kra ya nkyerɛw ye pese ye de ansa si ye bo se amazing training foundation sa oba hano ma wontu sika nwi dabi obi a waba ya so ye bia besua adwuma bia di adanza se ampa ye de nyamesuro ene ye de ye adwuma no ene no kreka ene ye de ye adwuma no pepepe enti obi a waba ya so ye bia nunu ho da. And the Christmas program ya be yenya meboa memre da we no e ba so kumase sa wo wankan ya faka na bra o watakrade afaka na bra ba bia wo bia wote yankan faka na bra kumase nyame ya adoma memre da we ya CPC Church of Pentecost anase crop from Church of Pentecost Central e ho na dwumadie ekoso e bia na pesa wo sa fa number ne bia mu dia number ne ye 0244 879355 0244 879355 opanyina dwuma we senso yantwere ho dabi yantwere etisabe wako school pen unko school pen nianse ni hianse wa adwe ni nyansa that's all ye be kire wa mo na etie for ma mini adanse kakra for papa we hu enkire wo ebre ode dwumadie ba ha na mpenfo ne transe se Nhyira FM ha ye mpen na da fise bebre nam se bua kwan so ebu nipa enti bra ye toilet wa be maro sa wodi anya den dakro no ne nkwala ni nyina ebe gina ho ene omu tuo omu ye sei pipe papa ye tu amna fie bi na wodi ukora amna kantinka pa ya bone ha enya amna ketwa na ka be gina chi wona etwe a mantam ha nyina ho na papa ya be ya amna fie bi owie ya na wa krosu kase no oskamo bibia anya dwuma eti adwuma ma wo pa wo bre bra behwe wa bi kama wa gas no ye wa anhya ho nkom masa nyama bi wo atwam te se kanka tete yeyi wa ne ahya nkom se wo kofie na adwale mo ho betu wa hwe
enya de so ayi wo untimi ka se unwale mu na hu tu ase baba se mi yiye na na akodwale mu ma hu tutu ye tete nche enkomhye na enei de wo ye no agas no atumi aba adwuma mesre wa adwuma na oka so obekire no onim na obetumi aye etu de so ba bia obi 200 Ghana cedis enche danye ska bia so okosu adwuma kra na so 2-3 nsa ene 1 to kra enye 2000 Ghana cedis uko 2-3 nsa so adwuma so bia betimi asuare ba mfie 9 na wunhuri se nyame ampata na toto ka na ma mesika kra esa adwuma no tumi jai etimi so de for 200 Ghana cedis fa ne se o de ba for de na fo ni chirem Church of Pentecost crop from central hona nyame pa memeda ebe ya non so pepe ni afidwuma de ase ko pem no 9 o de bra na be sua bi na wankasa no obebuma baso emre bi papa bi amemi ntwa loto o shi am no so loto no mba nam se da bi ntwa loto de anya register na de o si loto afa ko twa bi metie no wa brochi of so fa wa medi loto una o ma me ba brochi am se media me brochi akamtia no so sika na de ma me am ko twa loto no e de media am de ba brochi daache obeteme nka na ba ye de menya enja adwuma na eno kra no obeteme nka na mse hwe ni nyame aye wo na enam papa iso oso benya adwuma na also de abobra aso ewiase se oti wiase na uni adwuma arewo lad be ba na udwane o fie o dan ka no so a o da no dumieru o ba uyu na za krofo a okotomo na wu na maako ze be fie rant nka a ma cho no na no atwe mu ne pono epe no ayi afa ho kyase ewiase sika ni be matirimu a wuti etua so te se pete wan mo nyam nyina asa o yiri be jao o ma be jao wasirum nyina bebo abubuo a kirewo etimesro pa adwuma ye adwuma o kire so unyamu ba kumpa minima baba obi bo e won tonso aboa so on the liquid soap nu nko na de bia no pa o de nam no ton ne saa o se bra eno na hwemi onko ani bia mi ko share ai wase no na hwemi me de we nko na me ye ba ko pa wo be ye no minua e betumi aboa me serew on pray hwan ya wo Ghana e ya dozo enko ka wo bi na nyame pa me de bay no so pepe na do ni achirim Church of Pentecost New Tafo Central yes I turn sa from ya kire omadwuma afi nyina so omomra na afi de ya kire omno yansan ko yachi okay sade be ya omuru afi bibia omo nyina so momodena so mabeka ka omadwene na afi omo so de omo nsua no omomra na yansan fa omo fam obia menu asafa number no tutwa e patom number na ye 0244 87 93 55 0244 87 93 55 and that's the last number no so ever my 0244 85 85 81 10 0244 85 81 10 and also ever one Safa about to debut. Number 0244 87 93 55 0244 87 93 55 0244 87 93 55 memene da we ye enuma maako aduonunum 25 ebo ne 200 Ghana cedis wana asua bi da ye ton sa fra mu nyina sa memene da we for ni kire mu o New Tafo Church of Pentecost Central ebe ne MPP dano achi pe regional office no dano achi e hɔ na dwumadie eba so we yantwere wɔ hɔ enkasa manko school mintimi nkenkan mintimi ntwere enu ntini mintimi nkɔ adwuma 25 de ebeba ne sɛ ne matimi asua mede da krope ne ekosua de ebeba ne sɛ amazing as a kyerɛ sɛ ade anwanwa nyame adom nyame nam yaso yɛ ne ema anwanwa nko a tinda adwuma 25 no yɛde da krope ne ɛkyerɛ no
Yada asi bi opere. Nyago poncha minim say new tafo Pentecost. Nyampa memeda obia da a nani abre a ope brapa. Na ope abrabo aboro. Opani we me say o ma menka no asem ne eye nwanwa. E woro ho a medi ho adanse ne say ebi de won ba be kirew. Ye nkirew ba bia benya ne ma ne bi ato. Ye ma okrata obehwe so a udi besua udi makenkan na udi makenkan ba mu obi amra kirew se bia ye de kofi ka adwa ho a edane kofi adwa. Ye nkirew sa papa we besa ma certificate a ebedi adanse se wasu adwuma no aban sa ehase bibia kamati mesrawo a me de bai die e ma remfi ne bia sa da no na nsoma bepie na nso daache why bosu ne krakra mu kra wo de fa no ba ne sa ma e bio e bia no obi twere wo nwi na fi won twere nwi pacha number ne 0244 87 93 55 0244 87 93 55 and answer 0244 85 81 10 0244 85 81 10 memene da we ye ewo New Tafo Church of Pentecost Central ewo crow from with the obisa says crow from Church of Pentecost Central CPC anopa no nso nefa na wo ho no mo e ma na mpa ho ba bia wo bia so wo akiri se de kora ba modern ase efiada no bra ne bepe ba bi da na memre da no oba modern ase won so Christmas gift year de che no onsa etimi akemi madam ase yara sipi Amazing Training Foundation aswe na ekwa zabre yari wiase busam to aso na comment e ba nyina meti no wasam kwa hananu ama ose nice haircut anko na Kene Philip ose nice Ophelia Baniba was a bra coffee what do your head was it metino akose jaman so triumpa kai oni triuntum me metino as a guzieba oni triunro tuntumpa myself offer was it hey over coffee no madani pa afro was coffee jima anko na haircut na manage ho pa ama waluku young we free Ruthie YC Empire we ano odeba mitino wasam kwa mo amode be nyina ntagupo nhyiramo masesa manim macheji me housing sabre yanko Prophetic so na oronso ya hwe mo obetimi dia boy e wa abantie na asema hoka areho pa sabe hutim se bibi wona komemu a onya bibi ankobeyo onya brapa bi ankobebo onya adwuma bi ankobeye nenso na adwuma su da ho pa yebisa no 90 times 10 nyina watimi calculate ehu watwa nenso osi yare no ona motimi tware hwe amrem ne ye ne yakra se obia nso no mu nyame beso mu atimi nua prof coffee aba friend na last me yare ho papa we say no many born ne ma me ho so bid 9 biribi obi na biribi mbre be sa obi ba me na ase na wono ane maame ene na sad no na mara mutra mo so sa na nipa na twa ya bompa ya bia de nko na mesre rade na maame akwanche na akwanche no wodin te akwanche be ma bofra no adi yem na hu se omana koto kotokro no mo no yan fa nya adwuma da na menya akwanche na oda yeso me de ma na chene fa kon fa nkoto wale koto ho no mo ye ne obeyi wie ya pa no maame odaso entino eye nimpa bi na ya no be saade ne but saade ne siwie no na myself penny one me say my mo bia sa akwanjene biom so me paza akwanjene mo bia biom ai ono ane ne hu ni pebi na ye saade no no ma to sa ya ne ma bo free ya mo send that what akwaji post odi na di osunsun mo tana so yasemu ntino Nsem bebre ma be emergency na hwe bia ahwe de kodi akoso osunsun okay ati ase ndi ya kwa no ana ayego rodi ya bompa timi ben na habo frɛ hona ne sa oya me ponko ponko ma trans free no club be pe monne no oya ponko no wate wono adame trans kase pa no wo twahwe senye de ben wo twa
nti coffee we say no higher kwa me ntimi mpesa obetire ne pakon esa ade no o de obepie me na ase a na ma kire ne obeye and the coffee me fa sa akwanche ne bi mana na akwanche o de man sisi a me just say me oba me fa bi mana na fa bi mano free say coffee onye dabi o anya se menya ewiase kokram amfero so bebu na gumu a wa de atawa asawa se be ta so wo na afele yo mate ewiase be mpredua so bi so bebu anu aduane egu a wo de enkobo na anu aduane na akweze wo na twe bia daare fia ne to kwai obedidi obefa kwa obefa so beje so be fia so be dey no ni asem no yo mate sabre odifo fo aso no ene onombese no atudwa ebia na obi epese oba onchen na mamen kamfo obo nkura yare akese edam etwire yare bi wo ho eba na de ma prophet Joshua nam yam hyehyeme me minni sa ahoden no eti adam yam hyehyeme se etwodi koisa anye yi a na nso wo ho a no de nipa na ba na tete nyankopon aya won adwuma kofi mentwa no nimde yanwa nipa ne be kama da no so oyare obi ahu no so obi ahu wona nim ne hu na hu se oyare nti ano no tricks bi anim sa life yeah and say nimpa ne ba no oyare ne body ne nim ne bi show television so me hu ne se oyare for so ampa so ate ase the way ti ne di bi ani ho and so for Joshua mechina kwa won atwema twede obasefo la na afaka so kwa twede obesi wa Joshua Junction ebu akwa so fa twede ba ofa ka ba twede kromu a ofrem telephone so a ana ka cha taxi driver from someone show aso na ba twede ase ho esi obi a police station ba kire me council day ne ya woda aya ochina no pa ana patitutu matrase won ma wosunsum yare wa ahodo anto yare o yare duabo ya to wodro ne obi tuma atwema nsun bi wode wa fa baby ohun pe bi yare da hospital mresanti ama won mpania me dro bi yare ne nko no na so be hunu me ye emergency ne se ya tumi ko hand pa be piem bi kro bobo ne dia chomo ate na ya pe ho akwankyere di amawo nti watchana ya woda eno na metna se wo yare biara wo se yare bi ho ne atuni din bi ka se hepatitis diabetes cancer syphilis fine ko si but one medro enko one medro sana enko no no wo hunu se ebi yo ha ntoma de ana se sunsun eno no chana pa metna se ya obepie me na ase a meye nhwehwemu ehu bebi yare ne firi na mede ho akade ama senia last week yedi abayo obodam baaye omode na nanti a edam ne enye yi de ne bere kofi gima ne mo omode ne ma me ye emergency ho bebi yare ne firi kofi abayo ne ho atore mebo a amwa fe nti ochina metna say emergency ne council emergency na eye hintasem no eno no ochina metna say ochina ya woda na pam trans ya kopem wia ya yenhwemu atwema twede hyenenso oba sofola afaka also ko twede obesi wo Joshua Junction ebu akwan so faka ba twede a taxi driver fuli na ni me kacha me say okwa aso na aba twede esi na ase ho no me kira okwan me na ya 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 00 my body chat me 020 42 30 009 to chana pa ya woda me trans be pm so bi na de yare ya wa obo hu de e beto ni pa ko kofi
maybe Medasipi Prophet Joshua ena ote nenkano rehosempa na mame fa kwenye so na yenua bema Joseph Safo New York woye senior jadehye oba bedi djuma e wo Ghana ha nyakopon edna koduru New York asumdwem nyakopon enhira ne papa na onka no djumadi obediem se ebe so aba fise senior jaman etanechi a ye boa ye nyina etachi ayabua amabibia atumi akonka na mum afutu a mede eman se senior jakuo no onka ho a na wakoka ho frise sabio mi am ye hoho kra hoho amfiri mi kofi ase mi am ye hoho kra mi firi kofi ase dwumadie no meba beboai menim se wo ye senior jani de enya de abetoto dwumadie no ensere wakra etibomode se ode ho ebehemu na bia akonkai eye awaregie bi baso ni nyina ne se eye Jerry ode Rocklin omo ware kwasi ada ebe ya 15th December 2019 baso eye Central Baptist Church ewo Chronom ebe Santos Park jumedi baso enye asanketo akra nti refreshment nyina etuatua etimu nyina momra na enkoboa awarefoi na bibia entumi enkonka wei efiri makonta eye tufo eye maame se wabunsu apatupre nikru yare ya na wankasa ya frɛ wa wona me kasa no ya frɛ wo sei ya frɛ me Kofi Jima anko ena wo ya frɛ wo sei Kofi Jima anko ana wo de anko ana me de presented by Love FM, Insure FM, Lottie Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel. December. Ya fi Canada wabedru Ghana say boga awo Ghana no masa ice won hu bruta ya wabi a obia mo akwa abati ya kwa o man so na yem fa frefo kakra 03220 83581 03220 83582 mini obenchua o Spain ubediska o Vic papa no e container no Sara ena Charles Nyante wazu kofi haircut wache je house na ma ho efe pa Sofi ma one Holy Ghost asol menyina mo Spain encha enkoma mo yakwa ma no so na enkotwe enkomo hello Pacho dini baby akasa free Pacho ya from Prophetic the free asin obrayo kun asin central Pacho etiomania well, Kofi Matthew watch and I'm from me now that Matthew by and myself to cram and still can't me out. I could push down. Mamma, Mamma, Adra, Papa, and Adams Nina, Nemity. I say 9 times 10 45. Now, boom, what can I also 900? Right, not the Mundaho, Miss Ramo, Mitimo Pa, Miss Free Chichi was central region. Mama Prophet Joshua and one mammy, any power sano. Is that kind of idea? Moving no kind about unchannel to kind of flowers and so many a mere man. Hello. Hello. Udini baby akasa femina. Your family come da ko me kasa free kuma wa kutanzo. Da ku bia ensamra ne de akokọ da ku. Yetio. Yo fa ku fi. Wede. Me ga nya ma na woti ho no. Me siramu. Ade de ya. Did you say, I'm one not to be free beyond so perfect in front of the and command? That's a pa, Mr. Dako, Yami, Inchao, hello. Pacho Dini baby, I can say free. Go, and I'm a baby, I'm a store. I suffer do a manqua by into way. The Pacho, now that is about assembly mine. Oh. Jaman so why did he say yes me three sir me three am rofuti on dia hu yetuntum unyama say omo jumedie no e brother ebe nko anyeza brother ebe nko na ko to abaro na jaman so waye na jume yie de
obia ya dano no mu nyina ka se ye wurade Mr. Opoku ajimaye Opoku wa kasa ne beto amawo owura edra obi ebo no ho no sedri na obi anso bo no atwoma gogo ha no mo obi ase latif na me komen no ma memu abaso na mo adwuma pa na wa wo hwe dwumadia ya ene abaya obobo hu ya abrantie no ya mienim no kwasem ne se o da chepa nanso enipa bi anase honhom bi ama abrantie ne da che no aka fom eduru bia ya na ya because hwe abrantie kura se ne wo yale nanso no bi kwahye bi abebusa ne bia no wotimi yi ano na nka abrantie ba bejo my ga na si ba bi ambo man no obi atimi abrantie no beso aba ma obi anya asu bi ate di nanso enipa bone ne bi atimi aye ne sa de na ye besre wasofo se omo ano se de be ya ne ho betimi ato no na asqa extension we munyamfo akwasi apia wono no so ne deba assembly member meda ye dase nyame enka odietia asu ye minu akwa me agi pepepe ena kufiase ato no so eye owo ahen echampon hello Ofa Kofi ena kotwi eno so eye kwame amoako dodo afre no original Nigeria Ofa medase number 5 Ofa kaka me kama mra ho enumre yo the ayade bi amini di nwie na se mini twa asengwe no kiede wensa ohun be making esa so ofa ebra bi sa no se onka ABCD no se you kwa fa so ka ABCD no ite se bi ni abema no nyame bo no defo na se bi ifie me fo ni vie mo nsa fo no ndo hu di no me bi ya na bi keke do fa go fi mini ndo mbetimi aye ti na se maba bi da mo no umwam no be ma no so nyaje emi nchem ne kiredu medase that's kedu dodo na friend crucial e was sports for so yes your friend kedu gas ovi papa so am bola kese no e no di djuma sa da so fu asaman station bi ben e so am post station akwa so hwe kedu oye guy o ha go me chia na namo ya chia ne ya chia jamadu total filling station manager la posada hotel ni mo ha pakro no hello what if you say me ba to na nyini o but what if you say me ba to was 50 years 50 ba to ani udini baby agasa free ato me ka se stop was ke so ma ko sie sui every beniako jamponti mo wiayu every year sian mi ntie we me da si me ba to amase no su ano o wada chipa I mean, when I am a dead, so who can't say, Divia Bay, the inside bedroom one so dear, move up one. No other any particular or my gun is Yadamas, one. Every year, now go push down what you say. Hello. Kwamo, what did you committee, Anna? Committee, no. There you, Minimra. Committee, quiet by Yamia Brofi said your committee chairman. Hey, Yajibi via Bosso. Yamoy, no, not a Kwamo, he knew one around them, no, any. Oh, I know the and yeah, I'm sure. Ajo, Yamu Mati. Now, maybe I was able to make Charpa and say, Mantonka. Amania neneje pa hunu nenra eneje yakopon so ontobo super engu so why say bibia ni amompa ba na mo de akoma pa edi akire yakopon hira mo enra yantia asem de enenso a yantia asem de so hu je wo hwe de eba no a ye besere ye bedi bronyan ma ne memma nyino bi ahwe no nsuye oh sa enyama gede nyina na wakofa hawo wo so ko de adwan de ne de we ebre no and then ma wo ko ba bia e ma me chei e ma mpaboa e ma we ko ba bi no anu na ko pasi so so de abro de wo no bro nya ye be sere mo ni so men ko je obi aka banhye men ko je obi asomade en ko hye wasum asomade ye sei e so oba be sere de kura ne ha no me ko bi makrawo me da sipi asantima ponfo eye akyeremade montoma eye menua Daniel Bonsu do afren Wadaski Daniel Bonsu monto abano emfama na bibia nkonka sabre de mebra so emperisi aboana no wa odidi a ode so soja onfa ntwanso eye menua BYT the historic mine
why crado and what the commentary papa na and the teams no more Bayer and Tottenham Morino I have Crawford woman Crawford be able Tottenham can't or any videos of Crawford be able Marino for woman a Bayer for and able Sabre Mammy Nebu and Fama Yenia Bema BYT na ontraso e mayada bunyamos na portira e full time e wiase mzamso share ne sabade bremo no ano eden Kofi Jima anko nani producer na Kofi Jimensa DJ Don Rich e dey farm from him e technician on duty e Rich on a boy chidom ni adonte tutula part on the mic yo okwa reception so Erikus ono and chief driver Peter ono so ene edi omo ene duty ne security fo nyina tight e wa ha Kofi Jima anko nani shia mo china and I'm going to mamu and it's ya and yado. Presented by Love FM, Insure FM, Lodgy Entertainment, and Execution Entertainment. Yo, Sacrum, we're gonna go back. We're gonna go way back. It's on and happening inside McLean Hotel, December 24, 2019. Paimuka 20 presents a Bruffo. Wait! Me baby Brony. Samiri's on the bill. I'm losing myself. Stone Boys on the bill. The lyricist Flo King Stone. And the florist Aquabwa. Oh, we got Joey B on the bill. Kofi beat the opponent. Kofi Inti. Kojon Kansa. Kuru. Tic Tac and Fifi Sela. Side Lover. Strong Man. Pataparuka 20 is lit. Paimuka. Rates. Advanced 40 Ghana cities. And at the gate, 50 Ghana cities for singles, 70 Ghana cities for couples. VIP, 80 Ghana cities only. Paimuka 20 is partnered by Atum TV and Joy Prime. Paimuka 20 is sponsored by Atu Ginger Master. Paimuka Betes. Logi Travel and Talk. GT Bank, Tabia Herbal Mixtures. Paimuka. For inquiry on Paimuka 20, please call 0547 606 162 or 0542 545 947. Paimuka.